Kapin 700 ka mga mag-uuma sa El Salvador City, Misamis Oriental ang gihatagan og bag-ong sibilya ug kapital human na igo og army worm ang ilang maisan. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Hilabihang kalipay karon ni Nanay Elsie Amba, 62 anyos nga mag-uuma og mais sa Barangay Poblacion, El Salvador City. Human siya nakadawat og usa ka sako nga hybrid corn seeds ug 2,000 pesos nga cash isip startup capital gikan sa City Agriculture Office sa El Salvador City. Si Nanay Elsie lakip sa 727 ka mga mag-uuma og mais nga naapektuhan sa pag-atake sa fall armyworm niadtong bulan sa Mayo. Ato ni agi nga cropping nako. Failure gi ko sir, dako kay kakaayo akong kahiubos kaayo kanang ako sir dako katog gyud. Dili kami mag-uuma, wala man gid among siguro nga kwarta kapital. Kami gyud magloan man gud mi. Sumala sa El Salvador City Agriculture Office nga nakadeklara sila og state of calamity aron mapagawas ang pondo nga mao'y gigamit sa pagpalit sa maong mga farm inputs. Pamaagi kini aron madasig ang mga mag-uuma nga magpadayon gihapon sa ilang pagtanom. Tanom sila may din pagkadyo ni gawas ang daghan kay nga klase sa ulod, majorly fall armyworm. So gimobilize ni Sir Noli Gabuli ang office nga survey tanan na damage nga maisan aron makadeclare kita og state of calamity. Pasalamat lang ko kay na may binhi niya na tagaan man pug ko atong gamay nga ayuda. Dako ako pasalamat ni Mayor Lignes. Dako na kay tabang sa mga farmers sir. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.